Imamo tri spolna hormona u našem životu. Estrogen, progesteron i testosteron. Estrogen vam je hormon ljubavi, hormon seksa. Kako znamo da je žena pod estrogenom? Kad se žena zaljubi, ona sva sjaji. Prpošna je, oči joj sjaje, ten joj blista, je li? Onda kažemo ona je zaljubljena. Je, ona je zaljubljena, ali u principu estrogen je taj koji to sve skupa radi. I onda ta žena kad je zaljubljena luči gomilu estrogena, luči gomilu feromona i onda u principu i muškarci koji su u njenoj neposrednoj blizini, znači njeni poslovni suradnici, prijatelji i tako dalje, najedanput osjete te estrogene i oni čak promijene ponašanje u nekakvom muško-ženskom smislu. Znači, muškarci nanjuše ženu, da to kažem, koja se tjera, jel? I onda najedanput ne samo da se sviđate vašem partneru novom, nego svi vam se smiješe oko vas. To vam radi estrogen. Progesteron je hormon trudnoće, hormon plodnosti. On nam se diže u drugoj fazi ciklusa i ako postanemo trudne, luči se u ogromnim količinama u trudnoći i on je čuvar trudnoće. Kad su žene u nekakvom prijevremenom porodu ili prijetećem spontanom pobačaju, onda mi dajemo progesteronske preparate za čuvanje trudnoće. To ono kad pijete hormone u trudnoći, pijete progesteronske preparate. Imamo treći naš spolni hormon, to je testosteron. To je u principu muški hormon. Pa sad šta će nama muški hormon ko ženama? Pa neki put je u životu jako bitno da mi dignemo i mušku energiju.